putu. Atalo fatu sofa man malo Yesu Keriso. Ile suri suma whawhengainga mar whaitua, whaipehanu whaalu. Whaiwhi au malo lo, man malo, mar whaitua manu whaalu. Ia whapea fwere ma ave au le lei ese tato e kale isia le nei tai au. Ia. Whatalo whatu fo e o te iloa e whatalo whatu fo e se o whai o na tato mafuta nei tai au. Ia ne tere na wasi no te tala ala tato o loa i le tatalo. Matovi ia o e tamaire nei tai au. Walau dia longa pa ia sosuan mai. Au ulau me whainga venga. Amata e lau fio. Ai we lau fio. Ma lei o tamai. I loto lau whana ni tai au. Ia malua pere te i lato te tasi. E vea se upo e au ngai pa us e lei mo lato ni tai au. Whitalai o e lau au auna. Whitalai o Yesu ai whaanongongo lau au auna. Talo lea, halatia te o Yesu. Amen. Pe tu so o lawa i lunga i. La mauna lawa i vila. Ia, o tai ko i le suna whawhengainga ma whaitua. Se amanua matango fie wha aulo whai unu whaatanga o ringa i te ni. Pule la. Ia, a whai o iei lau tusi, ia la tato su e whaatasi me maa o le mātaio. Mātaio rono ta upo e sumal whaa. Alono whai upe lua sumal lua se i o tolu sumal tolu. Ia, ole ali e whai tau ua o maali ma ta upo. Ai, ole a whai tau, tato whai tau le amatanga maila wa lua se i o lua lima. A whai o mou lau tusi mātaio sumal whaa. Alona whai upe lua sumalua, si o tō sumatolu, ia. Tasuani i whai niso whanau i le ingilisia wa ngaloa ungangu i ama whai. Wala i kuu whagi. A whai o maulo tusi langa mai vi ia le atua. Tatu whai tau whaatasi mai le whai upe lua sumalua, si o lua sumalima, ia. Nauna ino le Yesu yo na so e wahi le maa. E mua atu ia te ia i le tasi tu. Se ia tuina atu e ia le motu o tangata ia o. Ua tuina atu e ia le motu o tangata ia o. Wana maliwa e nea wana o ia i le maunga e te talu. Ua o i le afiafi wana o ia saiai. A o le waa ua i te tonu le vasa. Ua whialu whaina. So, o mani wati Yesu ya te ila tau le leo mai wha o le po ua sawari i lunga o le mai. Amen. Ia le tua, ia atono le whaata mai i le lua sukuma le lima. Ia, e tele lava ia whailaunga e ama ia le nei tala. Ia, ese lava whailaunga malato whaamatalanga o le nei mata uku. Whamai o le tala lea ia Yesu. Tele lava o tangata whamai o le savalinga ma Peteru mai Yesu i lunga vai. Ia, tele lava whaamatalanga te whia taranua ia i tātou le nei tae au o mea te tau na tātou whaia e a o mai a whā i o tātou ranga. O sisi whā upua whāpea o le tātou whaaula o le superhero. Amen. That's right. Pa mai o le tala le ia Yesu ina ua manao ia tu watu e watu no so o i le vaa. O ese ato wale e tala i mana so ai o le so ma le tala lea o ina o Yesu le moto tangata le na fanga i Yesu le moto tangata i a vito e fitu
manai ia. Mai lea laua mga o Yesu ina ia mua lau so. Ai whaatari se ta ape ia le moto tangata o na alu lola ia le maunga na o ia. Me alu tatalo. Mai au ia Yesu i runga le maunga na o ia tatalo i le po a toa lea. Ai o leo atu lau so i le waa ma o atu ngai runga le vai a. O leo i kolosi le si itu moto e va i le vai. Wa mai na atu lau so o atu le waa. Ai na ilua le leila wa Yesu o lae ua mafatia le au so o i le awha. Wa mai na lafo ina ele matangi le waa le au so o le e runga le vai a. Wa mai na ilua Yesu ma ua sawi Yesu ma le maunga ua savali na i o i le au so le runga le waa. Ai savali i runga le vai a. Wa mai ua alatu Yesu a fefe lau so o fa mai ina ua vai a Yesu fa mai o le itu. A fa alata o yo le fai upulea lena ngata mai tatu fai tawa. Fa mai o le tai au o le leo leonga e fa o le po ua savali e ilunga le vai a. Usa o le leo leonga fa, usa o le fa usa leo le kai au a. Le wasawa Yesu e alu ila na au so. Me latu Yesu alai e hangi ale a wha ma fefefe so ale au so e kuma le hangi ale a wha. Mai wa aia te iwa mai le itu. Papea me pete oi. Mai Yesu awa to te fefefe. Ai ia o tō matatau. Wa au lava lea o Yesu. Papea me pete a whai o oe ia whai mai o te aruatu. Ma mai na sawari pēteru alu ia Yesu i runga le. Ai o le wa aia pēteru i le matangi le na ngoto ai a. O le whamatalanga la lea le tala wha mai na ngoto pēteru ai na apa Yesu mto i whaola ia te ia. Whaola ma toe o atu i tone waa ia. Ma o mātu ai le matangi. Fa mai au fefefe ai le au so. Sa vali atu Yesu i runga le vai. Ai fefefe au so. Fa mai le whaitau Samoa o na ui o ai leo i lato. A fa mai whapalangi o life kangi nisi. Cry. We vai ska makua e kangi. Mantua lava asola o lai tisi. A whasinge ia. Ke kangi mea kai ai ka wapo. Ka ilo fo i rau makan kangi. Kusa mangi makan kangi ta. Whai fuma whamalo si ati tato wa. Aka whika i le whaitau le whamai. Sa vali atu Yesu i runga le vai. Ma ai mai lato. Uso le angi le makangi. Whakusa i le makangi e pongi sa. Umane mea a koa. Pa wila a. Fe emo wila ngolo mai whaikikile le iloa le awali. Ia masa i fefefe a. Ngolo mai whaikikile. Ale wawe au la le kupo i mea lea. Ai wa ai e iloa le au shoa ka ngaka i sa vali mai runga le vai a. Wai la le fefe. Fa fefe ni laka mai ki oi. Okia lea i kua, mai la fepunga. Fepunga fa akasia me kasi. Ki ngā whaalungu kule ui ia e fepunga. Kei roa whape ngā le mea le o tupune lau so. We fe e ia mai. Chole, ole iku. Whape i mai tātou ni taia. Whape i mai tātou o langa ni taia. Karo sia ia kakure o vai e so whape. Oi ole iku. E iku mea. Ia tātou i loa le lei. Ma tātou sa wawani whātua tua. Awakako ke whewhewhi.
Te mai sa papea me Yesu lau o wali ia lau so. Awa tau te whewhewhi. Whai pule ai. Una whetalai atu ai lea o Yesu ia te lātou. Ue loa atu lau so o ia o sa wali runga o le vai. Ona lātou atu vale ai lea o whaapeane o le itu. Ona lātou yo ai lea o matata. Whetalai atu loa lea o Yesu ia te lātou o whaape atu. Ia o tolo tu te tele. O au lava au atu te matata. Ata tu whiola i le nei o langa. Na tatu sa walinga i le nei o langa le tuma. Tatu loto tele. Awa tatu te whewhewe. Awa telo teimi pe ei loa se mea fōu. Pe ei loa swate te inga pe te wa ai te ruso fōu sau le loto. Ia te oe lava popole. Ia te oe lava le atu vale o vaia. O lai te le o loa tangata lea. Te le o loa pe o whea le me sa wai. Wai rong whai o sa mua. Pai pe uri. O le te le i loa le tangata lea. Pe whate ta inga i le mea le tupu le au so. Wangi e le matangi le tai au lea. E le o loa atu le au so o Yesu le tu o le matangi. Au whewhewhe i la tau. Uso le whewhewhe a lai kuku le a Yesu sa vali mai runga le vai. Maka mai le au so o lai. Fe e runga le matangi. Doto tele. Ona vetalai atu lo Yesu ia te lato. Pape atu. Ia o tolo to te tele. O au lava. Au atu te matata. O tali me Petero ia te ia. O whape mai. Lea li e. A whai o oi. Ia e vetalai mai a te au. O te alu atu ia te oi umare vai. Aine se ta mai titi ai mimika. Vai aku e ai mimika. Sika e masangi an kupu i le awhine a rinda. Mimika loa rinda pe a ka use me oi. Le ngofo le lei. Fi manga o ai whaali mea ka ikanga ki mawhai mea lea. Pela Petero, ina ova ai Petero, mangko le whewhe hoi Petero i le vai, le whapele whewhe Petero, ngai e hoi Petero matangi e i au whewhe ai nai i, whamei sa oso, sa kuro Petero whamai, whai o ue, ie whai mai a te alwatu, whamei ro Yesu, i nā sauria, tele e fwoi tātou savaringa, e tātou savavali mai whātua, awa kako ke whewhe i pere mea lau kako i ai. Ai manga o mia le kako o ese. Pere mea le ana whamei ona alu ese i leo o Petero mai le waa. Ai sa wali i whafo le waa. Lea lau atu Petero i lunga le sami. I lunga sami pe o Yesu. A se whamalo si mo tato. A whai o tato nofo fifi le mua le mea le tato te iai. E mana o mia e tātou o ese mai, e tātou savavali le si pito lea. Fia whata i tai mea fōu. Awa tātou te whewhe whata i tai mea fōu. O wā, o leire tātou te lei lua matani, pia whapea tātou te nofo ai pehi. Pe o Petero, le i loa e Petero, le matangi le sau ina ua oso i whafo ma laa ia Yesu sa vali le whaatua. Tele whai taimi o tātou o langa o lai whaatali a Yesu mo tātou fia i loa i ia po le ase taimi te whaapea toi. A whai o oe, ala au mai o te alu atu.
Awa e le mawhai. Ona whai mai Yesu ia tātou te watu. Pea whapea le tātou te nofo e i whapea. Awa le mingoi. Ka ko ngofo e po aso lai i whai a unga a. A whai ngira a unga ngofo me la kamai me. Awa le mingoi. Ngofo sa. Peo le meana le tupo tātou o langa. Ngofo ia i whaatari. E muso e mingoi. Awa e mingoi roa e maluru. Awa le mako e maluru roa e ia. Matua ia whewhi au la mo sa. Whai ma whaitaita ina au ni na o ia whewhi au i se nuu. E tau si nuu a ia ta ilo i se whewhi au e te silafia au. Whewhi au mawi ka kilo. E tau si nuu a ia e whai e lato whanau. E whai e ma whanau o lato whanau. E nunofo a ia se ilonga e o na taimi e hafoi. O matutua i le whewhi au lea. O na malolo lea. E o la taime malolo ai. O whainga tā i le whewhi au lea na ese mele mu lea. O lawa i loa le leia tangata. O maasangi langa e kalesia. O maasangi anga me e whai. Whainga kā i le whewhi au ma koe am ese mele mu lea. Peo tātou. Whainga tā i e tātou. O na tātou o ese mei o tātou no fua maa whanawhana. Po tātou o langa le iai le taimi nei. Te le whai atu la wha apea la wange tu ualu o whale molo tā wale molo o langa walu sisi mea le ai. O lo te tala noa i o tātou o langa. E mana o mia lo tātou sa wali ese. Ina ia tātou wa aia le matangi po e manuia o le atua i o tātou o langa. Amaina sa vali pe tēuna ia Yesu. Ona whetalai atu lea o ia i nā sauia. Ona alu i fo lea o pe tēunu mai le waa. O sa vali lungo le vai e alu ia Yesu. Wa ai ia le matangi o te tele. Ona whewhe ai lea. Ona fua ai lea o na moto. Wa langa o whaapea mai leli i whaaura mai a te au. Ia tangai lau wa ai ia Yesu. Whamei au sa vale i Peteru. Te leiloi e te la whairango whamei o le mimita le na sa vale i Peteru. Te loi se whairango whamei o le mimilo. Alau via whaupu. Ana alu Peteru e whiwa ai a Yesu. Whamei sa vale i Peteru. Usa ka Peteru. Usa lo i lo via a whaitau iai. O lai whaapea a Peteru. Oi, ne ai la. Ia, ma ke kusange mareri ina. Usa ka Peteru. Tūnu mai mai. Usa kwa ke le al whatua tua Peteru. Lo wai ai. Ka ilo iai kero mo ngā aso ai au ke po. Mai te le whaatuto Peteru, le na laa ai, ma sa vali i lumare mai au waia, o lewa ai a Yesu. E whamai whai upra tōru sifuru, whamai ua wa ai ia i lumatani, ua te tele, una whewhe ai lea. O le taimi lava tātou te se e se iro tātou wa ai mai Yesu, e amata i roa kako moko. Ia tātou fo i wā whaingata, wā me o mai, wā popo ngā tātou o langa a whai o tātou a aina. Po le ale me whepasi a i o tātou o langa. Ia tātou wa ai pe awange i misi a kako vai a Yesu. Tātou wa ai pe a ma tangai, lau wa ai a Yesu. Pea Peteru. Nā wa ese roi wa ai e Peteru mai ia Yesu ai ki kilo matangi. Moto loa. Ma lesi mea wha apea a Peteru e tusara o mai Yesu. Au ina i lo le leia e Peteru. E ese a Yesu. Ese ia i lalo i. Au wale taini na moto i Peteru.
te mi tātou te moto I whawhita uli ma mea ti ngā o tātou o langa. Tau ana tātou I loa lo tātou whahaura. O isa I loa e Petro e le aila o lona whahaura la o ia na o se tangata whatau wa mai o moto e Petro whamai ua alanga whapea mai lea li ie e whaola mai atia alanga lea mai sau alanga ni taia whapea I mai lau alanga awa tela taimi tātou te maa moto ai ke leo o taimi rota ia fo I o langa ki ngā whaaluma pongo koilalo wale ma whai a se mea a lai whaaluma loa ia mofo ia mai ko e pia ko kiki vai e rola ia tama fuso e ngale ki ngā vai a kua o lea ngā o lea ngā whaia ko ia ko ia so a lai halu wali ma pena whai a taito ni tai a whaaluma kua mo vai halu pia o lima halu pia o vai e vinga lea tuli vai te talo ma ia sao le tangata tātou te wala au vai. Amen. Amen. Nā whapea mai ke wala au I o tōrua. Tō lai whapea ke wala au I tau whanga. Nā me susuaki. E whawhewhea ngai maha o mia pōra sunga whawhea ngai. E mga o mia whai ka ngaka la susuaki. Fiola, wala fiola mai fo. Ia tātou whakawali whātua malo tele, ma ia tā ngai lawa aia I Yesu. Whamaina sa wali o ia mari sa taro. Ina ia whaasa aloto ina tātou mai renga sa. Whamaina maliu o ia luna le sa taro I Golgotha. Ina ia ola o e mātanga tāngsai. Wai anga sara tata o mamawa leo e rewi ingai le atua. Mana o mio tato ola wha maina, ma tato ola wha paia ina wai paia lama Yesu. O le taimi tato te wha apea tuai. Le li ie wha ola mai a. Wha tali a Yesu se iwa ai me pe kungi a kuro shoroa apea. Le li ie wa ungi mo oi. Au vinga akua. As whamalo sina mo tātou ne tai au tau I whamani o mai le atua. Matou vi eo ta mai le ne tai au. Mo puna lau whanau. Tai tono lo mose mea ngā. Mo I mātou ta mai. Mātou ta talo ana nei mea umalana se o lona whai. Whaktai fo I atu vi inga whatawa e tangata. No Yesu.